Assalamu alaikum urmatуу Kırgız elim. Bugünkü Egemenlik bayramınızlar menен бар болуңуздар. Doston çıktık buyursa cevapta. Biz natalız. Bu mayke özünde uyalacak. Yakında ilengen. Başından yine düşeyim. Zakna atışa pozitif çık. Elzar acengeniz. Takolikten de. Buyursa cevapta jol kaldı dostlar. Buyursa Jalalat şarına dağı жетip geldik. Тоқтоғыл ес алу бағы. Азыр bir qancha уақыттан кейін ярмаркада башталат. Тазалатасыз урматка? Тазалатабыз. Элдер келип таттуу, адал, таза азыктардан ооз тийсин деп, бүгүнкү майрамдык маанайды тартуулайын деп, даярдыктар өтө күчтүү. Өтө сонун. Өтө сонун. Сиз дагы да фасовкадасызбы? Эч өзгөндө да фасовкада элеңиз, бул жакта да фасовкадасызбы? Акнача сиз перчатка кийипсиз, эмне кыласыз? Торт кесесизби сиз? Азыр мен дегустацияга даярдатам продукцияны. Биз Жалал-Абад жергесинин тургундарына сонун дегустацияга уюштурайлы атабыз. Өтө сонун. Ийгилик. Саламатсыз Берким аке. Майрамдык маанайыңыз кандай? Бул өтө уялчак. Сизчи жеңе? Сонунбу. Жаштар Акнача. Даярдап бүттүңүздөрбү? Столуңуздарды? Бул жак дегустациябы? Дегустация, баары дегустация. Мен арка менен. Сыртка тартып атасызбы сиз? Ооба, биз сүрөткө алып атабыз. Жакшы, маанайыңар майрамдык. Эң сонун көрүп аткандай. Жакшы, ийгилик. Жакшы өткөрүп алыңыздар. Сүрөткө. Саламатсыз беже, майрамыңыз менен. Торт жактыбы? Аябай дамдуу экен, нежный, сонун экен. Eri bulu versin. Öneriyle, öseriyle Kırgızistan götürüle versin. Bayım bardığına den soğuk versin. Özüңөр да атанын эл менен бала чакалар менен канчама жүрүңөр. Бактылуу. Майрамыңыз менен. Özünüz ham öte damlı ekan emneler. Anam ağa jaktı abdamına. Жакты. Аш болсун ага. Саламатсызбы, майрамыңыз менен. Жактыбы тортуңуз? Ооба. Эмнеси жакты? Сонун Дамдуу экен. Сизгечи алешкебиз. Сонун экен, бар болгула, бай болгула. Рахмат. Азыр өтө көп адамдар келди дегустациябызга. Бардыгы өзүнүн баасын берип атышат. Мен торт кескенге жетишпей атам, торт кескенге. Торт кескен жетишпей атасызбы? Жагып атабы эже, жактыбы? Жакты аябай. Жакшы, сиздерге жакса болду. Cegiz bana, cegizgen, katı da bana. Жактыбы? Jaktı, tane, gülüp koy. Силе берсең ишерде. Ооба, сонун экен. Anda detaylı kola söylüyorsun, okul koy, kızıl kitap yazın. Жакшы. Остуңуздар эже, келиңиздер. Assalamu alaikum aka. Майрамыңыз менен. Алейкум ассалам. Торт жактыбы ака? Evet, очень классный. Вообще зор. Аш болсун. Рахмат. Allah razı olsun. Салам алейкум. كيف حالك؟ الحمد لله بخير، اخباركم؟ من أين أنت؟ انا من مكة، من السعودية. I love Makka. Thank you. شكرا. شرفنا بك. Assalamu alaikum aka, майрамыңыз менен. Aleykümselam. Торт жактыбы ака? Tort aябай жакты. Мен биринчиси эмес, экинчисин кайталап жеп атам. Bundan кийин дагы бирөөнү алып жейм. Аябай татуу экен. Столдорубуздагы торттор дагы баары бүтүп калды. Акнача жетишип атасызбы? Ооба, жетишип атам бөлүсө. Запар болуп кетти го. Запар алып кетти. Сиз чурмат ака? Өтө эл көп келди. Торттун даамы сонун экенби? Сага жактыбы? Жакшы. Майрамың менен. Жакты эже? Сонун. Жакшы, сау болуңуз. Майрамыңыздар менен. Жактыбы кам? Молодец. Бул сиздин колуңуздан чечип кеткен да дагы деле эже. Ооба. Чоңойгондо өздөйт. Соңгода жедирет бар, каяктан алпасын жедирет эле. Гойлодабыз биз. Обед çıktı. Обед çıktı. Jön var ya. Обед çıktı dedi. Обед içeriz. Bilo aldık ha, bilo aldık. Bilo aldık. Başkası bilo aldık biz ya. Bilo aldık kaldı. Batok abet geçti etken mi? Biz bu zaman kuşu benim koşu işteyiz diye.
Gençlerini aldıya kısım. Şuna kadar evrenden köp bol bir oraya. Айтқаныңыз келсін Да. оның. Gelingizler ege. Tam da bunu. Так, дегустация қандай өтіп жатыр. Жақсы. Алыңыз, алыңыз. Сіз Бұл жейлексіз, тортты жейміз бе біз дағы? Ежекей, бұл тортты жей берейін бе? Жей беріңіз. Ай, жақсы көрдім. Ақшаңарды санай бергілі отырыпсыздар. Жмоттор десе. Жмоттор. Ha? Zor mu? Zor. Obaca şov bilgeler, var bolu bugünden başta bin keler. Niye böyle? Başka şirin gitti dartlanları var boluna gelir. Karagandayız, tatlı mı, bizden sanayım. Keşke bir tadı var boldan ceyin gelir. Sen şirindir, canımsın. Altın saçmalıyorsun. Ya koy ulan. Ya bu ne? Kıstırma bu. Evet. Altın işte. Ben yengeğin bağladı o zaman. Marco. Islanır.